Sincerity Bial2 MLA UDNPA Smart City changtu ni bokin hen department te changa chama riveng chhunga masona na athole MLA fana changa ma alag na te hi veng chhunga cheng te ngei pu in kan shelavin arin oma heng masona na thole malag na te hi veng chung mi puile aizol north chi huam chunga mi cheng te le mi puin kan shia tan kan tar lang don ani bial chunga veng leili taka om cha mari venga hian malak na lian tham tak a om meka chu chalai te ta na mini sports complex siam tur le primary le middle school siam chatna tur hi ani aizol smart city in saski sumachanga ma allak na mini sports complex hi vaibel che som paliman ani a na thok tu chu MS LP Electricals G9 cha mari aizol te anne July ni khasani somne panga khan na hi tender chwa ani a August ni re sani somne panga khan na hi tho chan ani a August ni sari sani somne pariata na hi tho zo tur ani ang tum angat na hi tho ani chuan tuna changa kumthum vela cha mari veng chalai tele khotlang tan changkai taka man tur ani ang mini sports complex a hian management board room table tennis room recreation room combat sports room in thiarna pahni futsal ground le parking area da tur ani ang primary le middle school thuam chakna a hian chekidar chena turte computer lab te science lab te library le chauka te siam ani dona tunlai mason na in akentel poimo tak smart class room pahni da tum ani bok in thiarna mun pali siam tur ani a thok tu te omna tur le anin thiarn tur bik om dona headmaster omna tur le a in thiarna tur bik siam tum ani bok hengba ka hian tui in tur le ada na tur te zirlai te ta na mun thol nuam zok le chelvel na tur te zirlai niam lam KG1 na chenga polria thleng omna tur le anganwadi thlenga da tum ani a no pangte in fiam na tur mun abi ka duan te po om tur siam tum ani bok cha mari venga hian veng danga malak ang bukin mun shanga tuiluan kor checker tile pha thar le von ban siam ani cha mari biak in bula tuiluan kor le footpath siam ani a himali pastor quarter sira step siam chat ani bok puarlal thanmoi in sira tuiluan kor nuai sari senga siam thar ani a pujani lalram ruate in sira tuiluan kor siam thar ani bok hengba ka hian pusimal soma in sir le pulal zar moya late in sira side drain siam thar ani bok heti han cha mari veng chunga UDNPA aizol smart city MLA fan le DMNR changa malak na hi awain cheng vaibel che som pali le nuai somni pathum manvel zet tho ani a na tho zo to le tho kalai mek te ani hloma heng hi zo ani huna chuan veng chung chalai te le me puite tan achangkai don hle ani Bial2 MLA malak na hian government higher secondary school sira lungrem ani a steel structure chatak mangin ahung na siam ani a cheng noi nga chuang se nga siam ani mi pui pun khom tamna hian in thiar na hi apui mo hle a he shia in Bial2 MLA malak na in cha mariwai me hol sira zun in cheng noi thum se nga siam thar ani a mi pui tan achangkai hle hei po hi MLA fana changa siam ani cha mari thlir toya Bial2 MLA malak na in wantlang step chatok tak siam ani a hei po hi MLA fana changa siam ni in cheng noi li chuang sen ani bok Bial2 MLA Pu Sapdanga malak na in cha mari a hian MHEP building sak ani a zo vekto ani MHEP building hi MLA fana chingin cheng noi kwa vel senga sak ani a MHEP te po an lawm hle ani aizol north chi huam chunga ZPM sarkar in masona na atho zinga mi UDNPA aizol smart city le Bial2 MLA Pu Sapdangan MLA fan manga zarkot venga ma alag na te hi mi puin kan shiat angaya chungde chu karon pho chuak dona veng mi pui le chalai te ta na changkai tak tak te ani dona wangin apoi mo hlom hle mone chepa malana thar ero akong zon zel ani chalai te le veng mi pui ta na zarkot PWD tanga recreation center siam mekhi ngai ven zui tlak malak na lian tham tling ani he masona na tho hi alian tham hle a veng mi pui te tan le chalai te tan po thillom tak ani aizol smart city changa malak ni in
cheng vai bel chi som pali senator ani a MS H&R Infra Solution Viva Content an thok me kani PWD tlanga Recreation Center hi kumsang ni somni panga April ni somni pania tender chwa ani a June ni sang ni somni panga achanga na jan ani a zo hun tur hi June tha sang ni somni pariat ani PWD tlanga Recreation Center siama hian chalai te infiam na tur basketball court le cricket practice pitch da ani dona library computer room chekidar quarter chutna somnga panga len na tur conference hall no pang infiam na hun thol four wheeler somthum pariat da na le two wheeler somli panga da na tur parking siam tur ani a thilpoi mo dang siam tum ani bok recreation siam tur hi vaibel che sompali zet senator ani awangin a chahle tura ngai ani a infiam na hun ma nei changai lo zar kot veng chalai tele mi puite tan po achang kai don hle ani August ni somni priya sang ni somni pali khan furpui lo thlenga wangin zarkota high school field sir home mission school panna kongko lungrem chu amina awan doi thak hle hemi chum hian taxi pakhat adela mitam takin an ngai vena mishing thi an om lova he hi thil lom om takani hetianga chhiatna thlena wang hian BL2 MLA Pu Sapdanga chuan thei top choin ma ala ngala ahmuna enin ti thei apiang ati zuita ani Highfield sir leimin hi chak taka siam chatna tho ani a lungrem zui ngal ani a nuai somsari paruk zet senga siam zui ngal ani a lungrem hi athui zong meter somthum paruk ani a asan zong hi meter sari ani UD and PA achanga siam ni in tuna chuan zo felvek ani to ani heng malak na lian thamba ka hian zarkot ko na chenga babu tlang panna Cosmo Hotel bulchu checker tile le handrailing siam ani a phase 1 a le phase 2 a chenni in awain noi somni don sen ani a he UD and PA achanga malak na ani mi puiten nomzo ka an kala lir theila ka him taka an kal theinan zarkot ko na chenga KFC thleng checker tile pha le handrailing siam thar ani a zarkot ko na chenga Millennium Center thleng checker tile pha le handrailing siam thar ani to bok heng ba ka hian zarkot ko na chenga babutlang panna po checker tile pha le handrailing siam thar ani a zarkot ko na chenga Chief Minister Office panna po checker tile le handrailing siam thar ani bok heng mun khoi thar te hi rong noi zel ani a mu anwam hle Museum le Teachers in Inkar po MLA fana chengin checker tile le handrailing siam thar ani bok heng te hian veng mel atimoya mason na mel thar mu tura omzela thillom om tak ani heti hian zarkot veng chunga footpath le handrailing siam thar na zong zong hi awain nuai somnga pali atling to ani mi puite himna tan MLA fana chengin CCTV vo ani a CCTV hi somni pakwa vo ani ba ka fia ta ka motor number plate la thei tur automatic number plate recognition pathum vo ani bok he CCTV hi zana po man thei ani a lir thei chet swalna ruk bole miswal chet vel na veng turin heng CCTV vo thar te hi
zarkot veng mi puile mi puite tan achangkai hle tura ngai ane bial tu MLA Pu Sapdanga malak na a zarkot veng tana UD and PA Aizol Smart City le MLA fana chenga malak na hi vaibel chi sompanga vel zet ani to ti na ani a chen chu na tho zo to ni in a chen chu na kalai mek te ani thunga kumni ZPM a sarkar chunga bial tu MLA in zarkot veng tana ma alag na te hi mu le shiat anwam hle ani Aizol North Chi bial chunga hian bial tu MLA Pu Sapdanga chuan masona na athok na sa to hle a UD and PA department Aizol Smart City le MLA fana changa na thote kan thlir hodona he bial mi pui le veng chu mi pui tinge pu in kal sha zawna apoi mo hle a hetia hi ZPM sarkar pian nu a malak dan chu ani kan ram hiram o yani a tuilwan korfil taksiam mamo na rama om kan ne tuilwan korfil fai tak kan nei lo awang hian mun tam taka chiat na po alo thleng to china in le lo kan chana thi na po a thleng fawa he hi apoi em ani hetiang ani awang hian saski sumachingin UD and PA chuan Mizoram mun shanga tuilwan korfil fai tak swam join siamin ma alata mup meka he pe hi chu thil thar ani na lai a oma mi puin an ngai venin cha anti zwal hle hun thar veng area hian UD and PA chingin malak na lian tak enge moza to omeka Chief Minister Bangla chingin tuilwan kor siam thak turni in hun thar veng chung apal tlang dona hen ha hi bonel consultancy farmin an thok dona vaibel cheko chuang man zet ani a hau tak don hle ani nalian tham ani awangin veng mi puite himna tur ngai to in zo ani huna chuan achangkai hle don ti na ani Luikor siam storm drain hi hun thar veng middle school bula po tho me kani a vaibel chenga chuang man tur ani a hei po hi tho chan ani to bok heng ba ka hian National Highway 108 thanga storm drain siam tur ani boka hen na po hi vaibel chisari vel se na tur ani a tuna hian na po an chan vele to ani hun thar venga malak na langsar le lian tak zinga mi chu hun thar veng thamwal bul achanga middle school lama bypass road siam hi ani he bypass road hi vaibel chi som paruk mantur ani a tuna hian na hi tho chan mup to ani a tho chun zom mek zel ani a azo huna chuan mi puita na changkai don hle ani mala na lian tham zinga chuan hun thar veng nuam pan na le cyclone remalin ati chiat siam chat thi thil lawm tak ani he lei hi government middle school le primary school bula ani a rale lam hun thar veng nuama hian chung ko zavel an oma he tianga lei achia ta ka wang hian lir theipo akal thei talawa chung ko tam tak an buaya e bar lak lu na le ni tin khosak phunga har satna athleng zuita ani he tianga mitam tak har satna hi shia in khotang shwai tu tele bial tu MLA Pu Sapdanga chuan thei top cho in ma an la zuya Aizol Smart City achingin nuai za pa ko man zetin lei chu do anita a September sang ni somni pali khan malak chan ni in tuna chuan zo felvek ani to a achor tu veng mi puite po an lom hle ani Aizol Smart City achang thawa malak na nuai somnga pasari zet se nga step siam po masona lian zinga mi ani
helai hi fire and emergency service omna pi achanga achaklam kong pui han po tu step ani step hi meter somriat vela sei ani a kumsang ni somni panga khan tho zo ani a stepa hian von ban po thatak siam ani bok vemi puite ta na changkai hle ani hun thar venga hian puming thanzawa in le pusai ji ke in inkar po checker tile pha thar ani a waime hall pan na chu PCC a siam thar ani bok chalai te infiam na tur volleyball court po chengnoi som senga siam thar ani a hun thar branch YMA Taidisena section two-wheeler parking po siam thar ani bok chengnoi thum sengin legal metrology department building le pu h biak moi in inkara tuiluan kor siam thar ani a heng hun ma che thar te hian veng chung atimoi hle ani hun thar veng hi leimin phone na mun airport kal kong poimo tak ani bok sia wangin hetianga tuiluan kor lian siam ani hlom tur hi thilom om takani a Bialtu MLA le UDNPA changtu Minister Pu Sapdanga MLA zara heng malak na lian tham te hi zofel thoi the be se ani a achangkai don hle ani Smart City achingin pu zabiak thara in achanga pilarin pui in step le hand railing meter somnga pariada thui siam ani bok UDNPA le Aizol Smart City achanga malak na ba ka hian MLA fana changin mun saria malak na a to a avayin wai samthum pariat le singa man na tho to ani chungte chu primary school room siam zau ani a chengnoi nga man ani a pilal ro tuang in bul leilon step le railing siam chatna ata noi thum le singa man ani a pulal cha a late workshop achenga babuji tui khur chu angan wadi chakleng side drain siam ani a noi nga siam ani chengnoi nga thavin Dr. Rohming thang in bul drain le lalmal so masai lo in bul checker tile thak ani a pulal zomlian in bul PCC pavement siam me ani a hei po hi chengnoi nga man tho ani pucham kung in bul step po chengnoi nga siam me ani a horticulture building po bazar tan siam thar me ani a hei chengnoi so ma siam me ani bok bialtu MLA malak na in hun thar venga hian twal phiat da thar ani bok AMC Corporator hena chingin property tax returns le purchase chingin hun thar venga hian mason na tho engamo sa to om to a om mek bok pulal ven hima mar in bul step checker tile pha nan cheng sing thum le von ban siam nan cheng sing khat sen ani a ikk biak in bul checker tile pha le hand railing siam nan cheng noi khat sen ani a pirin pui in bul zun in chu cheng sing ruka siam ni in pusilal sang zwal in bul tuiluan kor siam nan chengnoi khat man ani bok pulal hmuwa ka in sira checker tile von ban chengnoi khat siam ani a waime hall le YMA committee room atan plastic chair engoma zat pek ani to bok property tax returns le purchase achang hian YMA hall atan water cooler pek ani a volleyball court atan light solar pek ani a cricket ground atan light solar pek ani a sub center tan fridge plastic chair le mamo aswalte pek ani bok anganwadi tan study materials folding table le chair pek ani a middle school tan whiteboard pali le bluetooth speaker pek ni in primary school tan whiteboard pali pek ani to bok bialtu MLA le AMC Corporator 10 hun thar venga ma anlak na shang te hi masona mail thar thlen tu poimo tak ani ta me kani Aizol North Chi Huam chunga hian veng paruk a oma bialtu MLA Pu Sapdanga UDNPA Aizol Smart City le MLA fan manga eden thar venga na atho tele AMC Corporator le bialtu ni lain ma anlak na kan thlir hodona heng masona na tho te hi veng chung mi te nge pu in kan shekim lo theya mi puitan po beng war thak tur ani awangin kan en hodona ni eden thar venga malak na lian berte zinga hian chalai te ta na infiam na mun playground siam chat mek tarlan tur zinga amasa ani ome playground siam mek hi face chuna kalpui mek ani a ZPM sarkar lo pian hnuwa nasa zo ka malak ni in kumsang ni somni pali November ni som pariat khan tender chwa ani a March ni som pakwa sang ni somni palia contract agreement siam ni in March ni som pariat sang ni somni pasaria zo man tura be se ani
contractor hi pushang than ki ma edenthar ani a vaibel cheko chuang senga siam tur ani edenthar playground na hian chutna zasari somli zet om thei tur ani dona artificial turf pha tura ruaman ani azaw zong hi 100 into 55 meter ani a field line pon artificial grass in akhu thochin hi meter khat point panga ani dona asir bera meter ni le point nga azaw mipui kalkwal theina tur siam tum ani edenthar playground na hian mipui chutna gallery te inthiar na hmun te venghim tu te omna tur le gate te po siam tum ani lungrem te kalkong te mipui ta na von ban le asir te po hungkwal tur ani don ani heng ba ka hian infiam na hmun ani don awangin lirtheya kalte tan po omzenei taka an lirthei da na tur ngai to ani dona four wheeler som panga da na turte two wheeler som thum da na tur to po siam tum ani bok edenthar playground hi changkang taka siam tum ani a mipui te tan tui in tur thiang hlim da tum ani a thiang hlim na lam le bolhlo po omzeneya apai na siam tum ani ang na zo ani hun chuan veng chunga chalai ten infiam na hmun chazok le zawzok an nei theidona achangkai don hle na hi tho mek zel ani a ahuna zo ngei beise ani hetianga bial tu MLA in ma alak na hi veng chung chalai infiam mi de tan achangkai don hle ani edenthar veng le chamar west in rena kwalaya chengnoi thum sengin tuiluan kor siam ani a methodist biak in panna chu RCC asiam ani a chengnoi ruk chuang sen ani a BPL road phase 1 chu RCC asiam ni in hetatan hian chengnoi som man ani a BPL road phase 2 atan RCC manga siam le ani a hetatan hian chengnoi som bok man ani National Highway pusilal ramlian got side train po UDNPA achingin siam ani bok edenthar than muala hian lirthei in herna tur siam ani a chenwai thum chuanga siam chat ani hemba ka hian government primary school chu ti lena siam chat ani a chenwai sari senga siam ani a ZPM sarkar hnuaya hian edenthar high school po sakmek ani a nuai za somli panga senga sak ani a zirtir tu le zirlai titan alom om hle kumsang ni somni pali khan field panna kong sai shi road aizol smart city hnuaya chingin nuai somruk panga manga siam ani a kumsang ni somni panga khan Israel vengkong RCC road MLA fana changa nuai som asiam ani a sai shi lui panna kong MLA fan manga side drain cheng nuai sari asiam ani bok zo tui vengkong chuk MLA fan mangin RCC asiam ani a phase 1 cheng noi thum point paruk le phase 2 cheng noi khat point panga man ani Presbyterian biak in kot chuk tha po MLA fan mangin RCC asiam ani a phase 1 a cheng noi thum le phase 2 cheng noi thum le phase 3 a noi thum sen ani bok bial tu MLA Pu Sapdanga malak na kalzela hian edenthar venga ainon road thanglora kot via Mizo Official biak in kot chu MLA fana chenga tho ani a National Highway to Tamar West approach road kwalai tuiluan kor chu MLA fan manga siam ani bok puringa kom chak kong min tur ve na po MLA fan manga rem ani a field chak calvert box siam ani a thalmol kong shortcut po RCC in siam ani bok AMC Corporator pulal rem tluanga po in edenthar veng tan athei angin ma alarenga kumsang ni samni palile sangni somni panga ward fana chingin na thole bungra leinan chenwai khatle singni chuang aseng to a puwal buanga in sira tuiluan kor RCC asiam ni in edenthar primary school bluetooth speaker le
BSUP a health clinic nei nan plastic chuthleng le ani bok AMC property tax return sangni somni pali chu sangni somni panga chingin eden tharveng tam mason na pali tho ani a bungrwa pahni alei bok pushat lian in bula von ban siamani a pusomte in bula lir thei in her thei na siamani a pupole in bula duilwan kor v shape siamani a pulal dong lian in bula von ban siam ani bok hemba ka hian eden thar anganwadi tan carpet lei sakani a eden thar high school tan acoustic guitar lei sak ani bok AMC property tax return sangni somni panga ju sangni somni paruk achangin eden tharveng tan cheng noi le le singa chuang sengin na thoa manwa le sak anni bok eden thar anganwadi center bula step le von ban siamani a cheng noi li sen ani a eden thar middle school tan tui thianglim in turle alak na pipe siam sak anni bok AMC property tax return sangni somni panga ju sangni somni paruk achang tho hian din mun har sa zo ko om BSUP cheng de tan classic laya anin thuam lum na tur cheng sing rukman thom no le sak anni a kum somriat le achung lam tan torchlight za somriat le ani a cooking oil le masur dal chu BSUP eden thar om de tan pek anni bok henga tan hian vain cheng noi thum sen ani bial tu MLA Pu Sapdanga UDNPA Aizol Smart City le MLA fan manga abial eden thartan ma alak nahi shiat anwama mi puin kan shia zawnan apoimo hle AMC corporator pulerem tuang malak na po kan shiatlan achula bial tu ten eden thartan ma anlak nahi mi puin an chhor changkai hle ane Aizol North Chibial chunga masona na thoa hian avenga zira malak dan tur a in anglo china bial tu MLA UDNPA changtu minister ne bok Pu Sapdanga Chamar West wam chunga ma alak to na te kan thlir dona Chamar West hi unit pahnia in chenin unit 1 lam kan thlir masadona mun engamo sata masona na tho to ani a malak na tur po a omzel don ani UDNPA chingin Chamar West neva section a puthan chwama in sira tuilwan kor siam chat step le avon ban siam ani a cheng noi nga a siam ani a vanapa section hwam chung pulal zam lova in bula ke akal na le von ban siam ani a hei po hi cheng noi nga sen ani bok UDNPA chingin Chamar West ta hian Mizoram upapol te chol ha dam na tur cheng noi som man siam me kani a hei ba ka hian never road a chenga lunglu road po na chu RCC asiam tura ti fel to ni in cheng noi nga sen tur ani a hei po hi tho thwai tum ani Chamar West unit 1 hwam chunga hian MLA fana chingin na engamo zat tho ani bok neva section hwam chunga cheng noi ni sengin tlak dan le von ban siam ani a cheng noi thum le sing sari in basketball court hung le chut na siam ani a chut na hi thir manga siam ani Chamar West High School po achunga sak zom ani a hetatan hian cheng noi som pakwa sen ani a poisa po chum ni apek ani a alom hle ani Chamar West Primary School po kitchen midday meal bo sei na in siam ani a hetatan hian cheng noi li sen ani bok Chamar West kong pual poimo laya convex mirror da ani a MLA fana chingin cheng noi khat chuang man ani tin unit hian lungrem langsar lai de define rong an noi thar veka hetatan hian cheng noi ni singli sang sari sen ani ba ka vanapa section a kongkal te bolho pai ruk na chin muna garbage fencing cheng noi khasi kha sang le man sia mani a Chamar West than mol pan na a side drain cheng noi li sing ni sanga za seng in siam ani bok hengba ka hian MLA fana chingin local council house thangzol concrete chunan cheng noi ni man ni in YMSL book po siam me kani a cheng noi som man ani bok bial tu MLA Pu Sapdanga Reivaklo DMNR achan lai khan National Highway number 6 achanga puchon zinga tui khwa in kar chu tuilwan kor chhazok siam ani a hetatan hian noi som ni man ani a koi puile pudong hlua in kar tuilwan kor repair chu RCC siam ani bok helai po hin noi som pani senga siam ani bok
heng ba ka hian ramlai rot le poipui in kara RCC in tuiluan kor siam ani a he hinwai som pakhat chuangman ani a puhmangai zwala le puro kholiana ti in bul tuiluan kor chu ama aya chazokin siam thar ani boka hei po hi chenwai li le singriat man ani bok MLA fana chang hian Central Road Chamaru West Neva Section a Engineer la Remoy in Sira RCC in tuiluan kor chia siam ani boka hei po hinwai thumle singrukman ani bok PWD achengin Chamaru West a MOP Road a retaining wall chataka rem ani a hedatan hian chengnoi nga le singkwa sen ani a puruna mwala retaining wall chengnoi thumle singa asiam ani bok heng ba ka hian Chamaru West a hian MP fan tho ani a Chamaru West khwang chera section a lunglu rota chengnoi sompanga in formation kating ti ani mek bok MLA fana chingin Chamaru West Unit 2 huam chung lama po malak na tam taka oma chungzinga chuan veng chung hunrem chang lai street light omlo na huna te solar street light engamazat da ani a he hi chengnoi thum singsari sanga manga siam ani khwang chera section lunglu road kong chun zom na atan kong lai lungrem hand railing le RCC flooring nan chengnoi kwa singa zet man ani a lunglu rota vekhian tuiluan kor pahni le lungrem na tho ni in chengnoi nga singa mangin siam ani bok lunglu rot kong siam mekhi alatang lo awangin achun zomna tan MLA fana chang bokin achum ni nan kong lai lungrem hand railing le RCC flooring te tho le ni in hemi tan hian chengnoi som lai sanction le ani tin pulal nun zira le upalal thanki ma in inkar korpui cheto tui chetlin reng na chin chu chataka siam ni in hedatan hian chengnoi sari sanction ani to bok Chamaru West Unit 2 huam chunga vekhian UDNPA hwaya chingin na engamazat tho to ni in pu RK Daniel in le pu huap thanzawa in inkar khwang chera section a tuiluan kormu mal to lo lai chu chatakin chengnoi nga mangin siam ani a pulal than hole in bul T section chukla step chu achilai repair ni in kalnuam tak turin helai step po hi chengnoi ni singa mangin siam chat ani bok kumsang ni somni pali changa sang ni somni panga MLA fana chingin opalal sang zwala in bulkor K section mi chu RCC siamani a hedatan hian chengnoi somman ani bok final ama po the ang anga ma la in veng chung lungrem tifain rong noi theina ang anga lungrem rong noi tharin hemi tan po hian cheng noi ni singli sang sari man ani a AMC corporator pulalrem tuanga po in abial chung Chamaru West cha hian malak na ane na sahle pusai nge nga sai lo in bula wantang zun in sak thar ani a pu h lal muan in le pulal thiang lema in inkar von ban omlo chu von ban chatak cheng sing sari sengin siam thar ani bok kumsang ni samni pali le sang ni samni panga wart fana chengin na pasari thoni in bungro chi thum le na atan man ani boka awain noi nga chuang man na tho to ani MOP rota von ban siam ani bok Chamaru West a sub center chu tukverle bang siam chat ani a Zofa Cultural Club run po che chat ani bok pensioner de pawla in sakbula RCC in tuiluan kor siam ani a PHE site office bulpo von ban siam ani bok hemba ka hian Chamaru West branch YMA zolbuk tan water cooler le ani a Chamaru West middle school tan Bluetooth speaker le ani a
AMC property tax return sanghi somni pali chu sanghi somni panga achingin mipuitan na pakwa tho ni in bungro chili le ani a awain chengnoi nga le singthum chuang sen ani bok chungte chu pulal biak le pulal ramlia na in bulle pilal khothangi in bula step von ban sia mani a pupi za khoma ina chenga pulian vele in panna step von ban siam ani bok cha maru west koi puya wedding shed siam ani a wai mezol book bula step von ban siam ani a vanapa section book bula wantlang zun in siam ani a puwanlel fele ina chenga upalal kunga in panna step von ban siam ani a sairang rota bollo pai tur danna thirlen manga siam ani bok bungrwale manrwa chili le ani a chamar west branch waime sound system chamar west high school bluetooth speaker chamar west anganwadi center 1 2 3 le 4 a plastic chair le table le amamo tu titan wheelchair le sak ani bok property tax return sanghi somni panga ju sanghi somni paruk achengin na chinga le bungrwa pakhat le ani a hetan hian chengnoi li le singa chuang manral ani LM primary school chenga company peng panna a von ban sia mani a pumanga izwale imbula von ban sia mani a basketball scoreboard le post voile siam ani a LPS mall puh lal enga inbula von ban sia mani a YMA information center bul tuilwan kor siam ani bok 12 vungi self help group Tamar West champuina poisa fai cheng singa pek anni bok AMC corporator pulal rem tuanga malak na in Tamar West YMA book bul achanga Vivacon road panna a von ban chethar ani bok bialtu MLA Pu Sapdanga kumni chhunga Tamar Westana ma alak na shang te hi mipuin azar anzo meka alom hle a hemba ka hian bial corporator pulal rem tluangan mipui tatana ma alak na shang hi mipuin an chormek boka alom hle bok ane